بخيبت بشمرقة بشمرقة كردستاني جهي شهري واسهبم اسكالو سلاو بینرانی زاری کرمانجی ام کاته و همو کاتگتان باش به خوشحال جارک دیگر لبرنامه پیشمرگه به و خوشویست گشنه بله خوشویستان لبرنامه اجدا میوانداری پیشمرگه یکی دیگه قهرمان مان کرد و اویش عقید صالح فتحی شیخ و بن بیه خاص صالح این به خوشحال گنده بن بیه سر چاو سر سلام زور سپاس سر خاص صالح اگر بوم باز که خودت سالا کنگی دو پیشمرگه یکی بو پیشمرگه کلی بو پیشمرگه اگر ما کرتی که دست جیانا خو مال الصالة حفتاونوي آخری حفتاونوي كبوينة پیشمرگه للصالة حفتاونوي كم دست بيكر لسر بريارة جناب السروك وإدريس الرحمتي لقي دوي بالي راس دامزراند كل الصالة لهماز أردوغاي الزيوي بولي كردستانا أبي روشالات روشالات أما لو وقت نيزيكي بين 100 نفر 250 نفر يعني مرة وانا كدين تركيا را بله تركي را نو شب نو روزا ما حركات كده هنجي تقولي لقي دوي بالي راست لقي دوي بالي تسبش لبلاي بابو بلاي بالكاتي با اما جيشتنا حركاتي كبنو شو نو روزا جيشتنا هركو بيدا جي إذاعة كردي بو وقت خلو مملكة بو اما جيشتنا زمانه تقولي قيادة مؤقت تازه او كربوبا لو حالات ملوي ماي نوه تقريبا بو سالا نوروز 8 ملوي كرد هركو بيداف بله همان سال بنجي نوفانجا هركي بنجي نوفان لا تشارس له هركي بله اما لو حالات ماي نفس مانغ دومانغ مديسان حركات كر هاتي نو بوغيري غوستت بيني لبيني باكور وباشور بله همان سال لوي ماي نفس ديسان غراينا بو منطقه مثلا جرديا بروج لاي سلوكان لاي بيروخ بمان بقرد ملويدا مزران لو وقت نابك غورا يعني برك غورا بلقي بارزان باشي قرار ودا بو قوتي بارزان ويدي له حالات ما دس بيكر داش كم شرش كدس بيكرا لكانيا رشه بو خيروزوك هذا وكم مفرزت او بيشمرغاتي صالح چندی بو میکم شرکت بجداری کر بیتن 8 كم شركه دس بيكرا لخيروزوك ابو كانيا رشه بو لوفيت يعني بلاي بيرسي اولو هردش یک شرط دوی سه دست بکر یکم شهیدش ملویدا مل عمری باب کیبو باشی شر دست بکر على هجوم مرگسور درا لكيلا بني بيادرا بره يعني جبهه و دواي شر ايران وعراقي كدست بكرا بركش الشركه لوي منطقه عسكر بركم وبايدي شرط مكتنا منطقه مرگسور ام تازه اخي تامد تازه مكمل كابينه بجين نیوکا مرگسوری و چیای پیران لیره رنگل جینه ما بیکو شر ناد مکنید پیشمرگت گر رژیم باست لیره چه شرکی گرین کلی عاده کردن چه شرکی گرین لیره هاتا کردن لساله که بو ما لیره گوتن هجوم عسکری و جا راست عده هجومی چیای پیرانه که یکم شرکه دستی بکر ما 14 روزا لو چیای ماینه و چاوره چیای پیرانه چاوره هجوم عسکر بون دوای دستی پیکر دوشکه مدان ابون لبلای و عسکر لبلای همه قوره کی راه هجوم هاته کنه تچای پیران رات لای خیر زوکرا عسكر تبلا رجعت تصل تجاش تميل جرويد بني جروا بازدارها يعني كورونا دانا دار مشهور لوبا شرك مكر حتى الصبيانه برد والصبيانه روشالات كوبتر لدشتديانه راحات العسكري للسسر بدانا جور دار مدام يدي باشك شكده بو منطقه شما رانگو چند بونگو پیشمرگت لو سر بو سر عسكري بزور يعني بحساب عسكرات الميرجا صور راح حركتي كده حتى مغرب محدد هات دواي پیشمرگه ما تقريبا 20 پیشمرگه بول سري قوره كدش للاهي بقول لاي بيدو دي وراوش بس اقول له راسو شو خواري عسك طاقتنا ما لبلاي ما ماين حتى روشالات عاقبت مش صار السرا بينك كوبتر هات ودجمن جوردا هات اقرب منطقه برگنات صارم پاشکشن كده پاش بولاي منطقه كوره بس اخي مدید مثلا تو وقت داد جمارا پیشمرگه زورا کیم بو او سلاحش وکو پیویس نبو او چه بجین ری و باند رنگ ترامپیل همه پیاده بو او جمارا عسکری عراقش زور بو او چه کرد بو او چه بیرو باوره بو کنگو و بکن سر دشمن دا سر کرد ما بیرو لزیاتر لبیسی پیشمرگه تیره خود برای همه جيش عراقینا لیره هم نوعی که هات برای بیرو باوره ملسا بیرو باوره کرداتی بو لسا پارتاتی بو لسا ربازا بارزانی نمر بو يعني عقيدة كبيشمرجي لتسكي دجمنه بولايتر بو يعني بقواتر بو إرادة كم
gelek kep qewet bûn esker li serê çiyayê dana pêşmergê te bin da jê re dîsan her şerê xwe kir heta axîrî bê av bê nan e agir ber bê tîrmê havê nebû naçar min cepê xwe me guastav cêkedî êdî bere bere heta çoyne cêt بله دی اگر باز بمال باسی شر میرگه سوری بکرد خو او کو چون گل میرگه سوری وکی اما قدر زور شرط هاتیه کردن bele بله şerê mêrge sorê biryar da li hemû cêkî serok barzanî li lay kanî masê wilayê nizanim ew mentiqet badîna xulase بله li wilayê şerit gelekî giran hat nekirinê bi nisbet mentiqa vela şer hat nekirin me bi wekû biryara quweta barzan û hingî bi min ez bê me wî dîs Şêx Ebdulmomîn serperestiya wê tiştê dikirdige elan spa salar e belê pêşa digotê me lazim babekir ew serperestiyan kirdige Diktor Seîdê biryaran da li mêrge sorê bigirîn toxkên êdî biryar hate danê me pêşmergeyan heme ehalî bîş hawlatiyê mentiqa navçe azadkirayê jî belê zorbê xir pêşmerge bûn hatin dewreyê mêrge sorê şevê me hereket kir lêre rêka xweşkanê de me hatin yani çar dewreyê mêrge sorê me tox kir بله Cemal herekê li qorê xwe cuma me tilay spîndar rabû me çend şehîdek dan dewrûber heta sibyanê me şer kir yek cîma bû kunekê de tişke qişlê de ma sibyanê naçariye yani maş bayna ve dawa hew bû ku kîmyayê lê det êdî rejêma behs bi tema bû kîmyayê lê det yani eger heta sibyanê ma bayna bo nîvro naçar bû hindî caş û cêşê me girt û me dige xwe bir bo çiyayê paşek şeme kir kopter hatin bo nav mêrge sorê cemaatî me nîzîkî sêzde şehîdek me خاص ام بینین بجین کل بجین دورا بارزم شوی گشته گرم ورگیرین کو بن بردک نما بن دارک نما کو پیشمرگی کی خینا خولین رجان بیدن تازه جی او آزادی او بر بجین ام بین بر همه خبات و قربان دانا کسد و کی هنگو کو هزاران پیشمرگی بجین بو و خاکی گیان خوی کی دی قربان تا چند دا پیوسته گنجولاوت مو تازه بن پیشمرگی آن گنجولاب شوی گشتی کو نرخ و آزادی بزانن چند تا بیاد چه هیئت چه رهنمایی که بو گنجولاوت ما خود بو گنجولاوت و چند استا تماشای لب ظروفیان پیشاب که استا چند گنجک حتی سبیانه کنامن پوبجیو مثلا نرگلاو یان اوید کشن که همو عمری وانه بخد زعیت چی اما هن پیشمرگی قدیم هندیان او کول باتی پوبجی و یعنی اما وی بکن یعنی ما هنده پاراست برانبر دشمن متراوس داخل کری ضربل دشمن کرد و کردستان بدن لکری ما حتی سبیان نن مسینه که دشمن ده هجومی مکه یعنی پر نوعی کی بی اما بو خاطر و گنج و کارانه اما که گو پیشمرگه یعنی مرگ خویدانه پیش بو خاطر و که جیل پاشی ما باشتر بجو جوانی پر بد کردستانه اما چاوره نه و گنجه بجوانی خو اصلاح بکن خو ریکوپیک بکن که داخلی عسکریت بن داخلی موظفه کی بن هر شرطه یک بی آسایش یک بی ابی اب گنجه خوی په خاونی او خاک بزانی که اب خاک که تازه بارانت باری چکو او جاشین تبیتن هنده خینار ریت کرده بو خاطر هنده که اب گنجه و سر کبیده اخید ام بینین کو لیلا بجی ناوچه سنوریت مید کردستان هیزه کادی که هیزه چکدار بجین اج بینی هیزا پیکی کل من دوران بجین کو صدان گندت مید داگیر که اگر سنوری میرگه سوری ورگیرین زیاتر دیان گندت هاتی داگیرین تا چند دا وکی پیشمرگه کو تا درجیا بجین تمن خو پیشمرگاتی کرده تازه وکو فرمانده تا چند دا پیوسته کو او هیزا چکدار کو جه خبات آن با کوری کردستانیه لیر نمیدن او گندو آواد مچول بکتن با او خلکی می کو آواره بوی گرت افسر گندو آوایو و دست آبادانی حکومتش بیت وانجا تا چند چه رینما که بون هیز چکدار تایبتی بشین پیکی خود بو پککی وکو هیزه که چکداری یا باکوری هاتی باشور دست پیکردی خوب کرد زانی اگه خوب کرد بزانی بیا باشور پس پیری باکور شرب که بو وی کمش لیر بتوانین گندو کارت خو آبادان کن بتوانین دشمنی خول ناب خوب کین در بتوانین آزادی خوب دست ببینین بو هوا قازان زو مش فایده بری ما ج داخل یعنی هندی کو ما برنگاری وانه بوی ما زور به برنگاری دشمنی خو نبوین یعنی گندو قابل کردن حتی چندت مید کشته چندت مید بریندار کرده چندان شهید مید گندت مجار سنور ما حتی چیت زاخو یعنی سنور حتی چیت قندیل همه تروریستای داگیر کرده پککی داگیر کرده مثلا بشویی کی کو پکک جیم برد بست او خو باشتره باکور شر خوب که گنده که خو آزاد که باشتره کل دگوندی مخرک پیشمرگی ورده پیشگیری آوان کرد بله ما او هاندرک بن بو اوی گندو آواز ما بین داگیر کردن و گندو آواز زیاتر بین چول کردن لای خلکی ما هر لزمان بارزانی نمر و لزمان شیخ ادمه و هر پارچه که کردستان تنزل کرابید
يعني وان عسكري خو قوتا خو بهمه بماليه بهر تشتي بعقيدش يعني پشگیریا و پارتانات که پشگیریا و کردیت که وی کو بیاس کرد می هارو کاری علی که زمان ملا مصطفی رحمتی حتا به گابید گدابید الانش حاضر سروک هاو کار بی برام باکور باشور بردت بیشتر باکور مدی بیجین شیخ احمد بارزانی شیخ عبدالسلام بارزانی نمبل شورش اگل جه دیگه شار دیگه هنگی شورش زیاتر لوکالی بود اگه ناف خوب اگل جه کی دست دشمن هاد بناف او زود چون تواروان چون وان جه آزاد کرد حتی بیجین شورش ایلولی کو شورش کا سرتاسری بود هلسا خو حتی خانقی نگرفته و اولش تازهش بیجین سروک بارزانی کو درجه پیدری ریبازوانه آماده هر جایی که کردستان بیجین بس تا خاک کردستان مترسی دابید او توارو چون روزگار کرد با نمونه خو حوزه استراک خو السوشيال ميديا دياره ل تاريخ كردستان دياره لتل كوباني بيتل معابات بيتل كشرها وكاري بوي ارمنيا كهنارد لباكوري اوي بو هم قوتك بس ككرد بي كرداتي بيتكرني مثلا وكو بين الشيخ ادما يعني سروك ادما ريبر مان مرجع ما حاضر بونا بهم التشتيها وكاربن بيقابش بلاشكريت حاضرن هر بيوستي بيبي لهر شيء كي كردستان گوشه كردستان كدجمن تعدايل كردا بكت آمادنا بس ما تفيت دجمن ناف خاكا من نميني بككا وكو تشكداري خو بتشت مملكتي خو باشتري بومش بواش خو من دجمني بككينه بس دجمن هر کسی کی گندید مخراب که حتی کرد باشور بیان کرد باکور بی هر کسی کی تداخلی کرداتی خراب و خراب اكو تمازه پیدا کو پیشمرگ یعنی پیشمرگ مرگوان زیاتر نمایه کو پیشمرگ خلاص یعنی مل باش ل روش حالات رامیت هات بو ایره که سه مانگو چهار مانگو میت هات یک کردستان آزاد بکن یعنی ما چندین جانی خو خطر لبرسیاتی روتی گرما سرما مهمیت دیده هاورو چلو یک قطع سار چلو چهار سار لحفتانوی ابرنویا که تسلیمی مکرای لأردوغاي زوي كبتشين كردستان الرزقار بكين الانش امت حاضرين اوي برنو هتا روحهم ما شو كما بيشمرقينا برنو كدا بويما بيشمرقه هندي برنو قدريش بويما دو برنو قتل بوما بيدا كدي كدا من قدام وزب ادريس الرحمتي ومسعود بارزاني لأردوغاي زوي دو بيدا كده تحويل مداي حالوي هتا بقاويش ازرانا وستايما راشنا وستي بيشمرقه هتا سرو كدمت ساخن متحازين كردستان رزقار حتى هم بيو آتت خوديان بيجي كردستان آزاد بيتو بيتا دولت أبدا أما ذريت خوشي وفير كده كما تشون دست باي نفسك جهي شاري وسهبم أسكر لوب أخي بو ماجر باسي شر كورب كده خل صالات چندي بو و شر چون که زور حزب ولانی سیاسیت هی و شر بشر خودات نبینی ما و شر کوری کردو ما کوره آزاد کردو او سرکفت نمت هم کرد اگر ما باز کده خوش شر کوره کی بو کی سرپرسته و شرط کرد خود ما یکم زار کل ملا عمر دست بکر هواره مشکسته خوار مینان مبهاتینه پاشکسته نقول مباشکش شوب صدات دا بابا وهاتن لويرد زيگیر بون لنا ملا عمر اشتقل مکرده و مهاتینه مسیفه المسیفه هاتين دا دكتور سعيد ورن دابچينا كوبو نويب كنت لقي ونظام بعثي او ديجنا كم مثلا بقصد لقي دا لقي كوبو نبا خو كرازيد حاضر بو خالد عاشقي وما مستشفى خلا بو عمر عثمان بو لقى الدكتور سعيد بو زور ديجونا مسؤولين بس بينا زور حمد من جوزرينجي بمد ببيتن ك ما دانش للدار وزيافي اما تقد دكتور سعيد اسو نيجي خو مسؤولاتيك نبو ما بيشمرقه بو دانش اللي بشاري كوري نو تويك بو داس بيكر نو تويك داس بيكر اما وكو قوه بارزان ولاين دي حزب مفرزد ما كتينا لقي دو زاده قرد زاده لوفي قرد بو خواره ني بك شعره اما تنشتا بلايبه بين بالسري ابلايبه سربنه تسد بين ما اوي قرد نفس فندق صدير بدوش كدان ابو ازو باب خوب انت سه چهار پیشمرگ دیما بو نول ویره ما سیارت خو خرا گربون شر دست بکر تاقو پراقو بینو بگره اما خلاصه پیشمرگا برک پاشک شکر قوت زیده بو یا عسکره هاتین بو ناف شهر لناف شهر ریکل مجیره ما دیسان تگه چند برادر تازه شد مای شاهدشون انا ما سحب بو نول بولاي سر بلاي اوي با بو سر خواره مهاتی نول ویر ریگیره مت جاده رچونه خواره بو کوره دکتور سعید بریار دا
بریار دادی شر دکن بله سعید بریار داد شد شاخه سر را خو عاصی کرد اما ما نبت خواره در ریک مگرد ما لسر گاز کرد گو اگه آرپیچی و گلا بینن بوما اما دی دبابش کینین اما لسیطره ولای سیار راگر بون ما گوته از دی گلا دبابا گلا دیبا من نیزی که هش گلا آرپیچی لگه آرپیچی وی بومام حالکه و تگه سی چاره که کرکی وید گدا بو مام صادق گدا دام سلیم صادق بو یعنی عزیز صادق اوانا چون من نکوان گوتم از ماندی بگوله نبردن دوایم که به دودی هات خواری سلمان قال گفت بگو میگن نگن من از ناگین مسره من گشتان نیوه که از گریام خواری بوچاده دو آرپیچی داوشاندن اما گشتین لخوار را هجوم کردن اب یک دبابه اما 4 نفر هجوم کرده 100 دبابه 4 دبابه هر 4 دبابه دیدم مهش عسکر 3-4 لیخسیل کردن من دانه به یکی گفت می بره پاش شیعبون اوان قلت نكوج ما ينام ما هاتينا الدبابة تخم سلطاندن اگر دو اویل لسابون فانتازيت بغازي لسابون من هر شارت بدست خو سلطان لان حي كردستاني للعاصمان بالعربي هر كسك بابي زي حاضرم جزاء خو بدم يكم كسك سلطان يكم شر اول شر كوري شر كوري شلون دجمن دواي اما تيكش كان حمد تشتك شواكي يعني دجمن باشك شيكل باشك شكر بقصا دكتور سعيد اس شوم من بشتا باش سيارة خوا برده اگه دنیا هجوم كان داس حاضر بدور كنا نبي هر 4 مبرو كتي داي اگر من برد هاي هابت ناف دبابه حتى ما تينا دبابه كن قليت وقت تقينا با ما حتى صبيانه ملوير الشبه ما ينبات جماعات مبخو اتكو قوطه ما يا بن بيا هاتنا شقلابه لوي معنا ولا عمر عثمان ما بون لوي امن الشهر خلاص والسبيانه شو ما ويل دكتور سعيد يقول كسنا مايا هستا قريم اني دكتور سعيد اجازه بيتم جماعه خور كينه شر كوري ابا بو شر ايكي توات الشر كوري او كو هندك حزب الله بين ما يكرد افني او بيجين بار هم قوات بارزان بكون قوات بارزان كت بكت شمنا فرابم كت بس نشم نابم ده اويا ايكي مرحله دوي مرحله دوی اس بخوی تیدا بوی مزابط هجوم دوی کبریندار بونه شهید علی و شهید حمد امین و اوانا از چوه گروی ما تگه جماعت ما تگروی دابوی رنگ به هنگی کتک هات بیتا جی که مقرد جی که بس من هنگیش عینی جماعت اتخوی دیتا قوت دیتا قلقات دیتا فلان دیتا مثلا احتمال کتک دیتا تیدا بنید حزب دی بس من بشوی جبهی لقي دول قوة بارزان ايدي شكتو متى تداو اما سرپرشا بجن جناب سروک بارزانی بوكاي راستا وخو عزات النكس سرپرشا وشارات سرپرستيا لو زهات الويرا من ساعات ما بيت شو ما نكس سروك زهات سياره ما هبو شو نكس سروك الغرفه دان ملاز هنگي تقولت ملازمون سيدان اشتي بود مصروف سروك حكومه حريم كردستان ابو 20 لتر بنزين 20 لتر قلتم كنگي از بيم بسمه مسرور بو من بنزين زياده کرد بله زيادة كرا قلت يعني أسبني زيادة بنزين من بركلاس شو ما يري شو ما بشرية كمش كده بابا الحجران الدركت آجر هشتاي بيفا أما راوستان كقوتي بين هتا برادرش بعزبون قلت يعني تبي جنازة جنازة أحمد أمين مباركت ما بد جنازة أحمد دبابا صوتان ده قوتي وبيش مرجي جنازة أحمد أمين من باركت دمينا نجشتي مسار دا من إشارة دا جنابي سروك من جنازة أحمد أميننا جنازه راوست احمد امين هات خواري سروك لي راما وكي راوست ما قلت مس جنازه من بخو سياره راغرتو از سروك جنازه مينا اينا سروك هات خواري لي راما غريا برك روندك هات خواري جناب السروك جو حما ما قلت حمد امين جو بابي ويش هنجي مزاني كان صار مت قوات بقولتي بابي احمد امين الشهيده ملا موسى بله يكيري ويك إباب كيبو مينا بكبن جنازة بن بشينا دوسين نفرت واشد قم دابوي جنازة مينا دركا أزبني تسليب كيني قوتي برا فلانزي بيرا فلان كاس اف جنازة رواني أولي بكيني براني باب كيبكيني أخي داگر باسی شر داشت کن که بجین مدی 2014 کو شر که نگیز بجین تو شهری ما کردستان کرد و او بو بجین کل هندک جا بجیم تاجبتین ناوچه کردستانی که اوید کمن در و اداره حریم کردستانی بجین زور ناوچه کد نبند دستیان بس مدید پیش مرگی جارک آدی پیزا خوب دست و بازید خوب سرپرشتی راستا خواه جناب سروک بارزانی او بجین او هیزا نگیز کو بجین رژیم یان بجین حکومت عراقی کو بجین کل چند فرقه توان کد نبند دستیان هیزو چکیوان بس پیش مرگی شاب سانای وان بجین ناو ببتو و جارک آدی ناوچه کردستانی آزاد کده
او شر مدید داعش کو هزا پیشمرگی تا بجار کرد هنگ وکو بیجین چه هزا کی بون هن کرین کو بجار شرای دا کرد دي وكو هيزا ما وكو قوتي بارزان وكو سباي بارزان مثلا قوت بارزان نما سباي بارزان كدس بيكرا ليرة بريار دا داعش ديت ليرة بريارة كور جرا لسروكي الفرماندي ما بهزات بارزاني كبريار ياندا قوتي حاضر كان قوتي يعني حاضر كان خر برو هبلير شو برو مثلا منطقة كوجيت داعش بينت شون بولاي قوي رو مخمور ولاي دي بقى وبولاي او منطقانا خازر وانا دس بكرة امن بقول له وقت لو ساعات يعني لوز به كم امن ليرن ماما بكون نراتي لجينجي بومول منطقه انا سيش بس بش بو صاله دوي دس بكرني امن پیشمرگی راستی ات تشتغل خو کو خلق شاو کار بو يعني بهم الشيوعي کی قدرت و بیرو باورکات تن لیدا گویر گرتو مخمور گرتو لو سلطان عبد الله چو بولاي مشرفي بولاي زمار بولاي مثلا ربيع وكوارا جناب السروك ابخل وين هاتبه يعني حتى اخر نفس نهاتبه اما وكو الشر بجداري مليله بريار دما امل لا سلطان عبد الله بقوات ما الصبران ما تشون بوتان بولاي ربيع وزمار حركات بكن لا فالسباي بارزان لولا راه جمله هم النقطة كي هبو يعني محمودية هبو مشرفي هبو للصدي هبو عنص علي بونا ما لوي حركات كير بو بتسين بو ربيع للزمارة لوي توش الشركي قالك جابر بون حتى ما بلال ما قرا عبه ولا تنتي وتقي النبي وهمية تما عوينات قر جماعات الديش فوكو فرمانده وكو جماعة لشكري تايبت وكو هيزي روان وانا اشتلاي ربيعي را جيشتني خلاصه دجمنيان دريان تروريسيان درانه وي كشتو تاقيا وروش حتى ما تشون حتى بولاي بمرحله دويش بولاي شنغاري بتشون بمرحله دي بولاي طلع فرو كوارا بو منطقه لما خرد سينج دجمنه قربت جناب السروكي يعني اراده بولاين كالسبيلو برواي كرد وكردستاني وسامرت جناب السروك سروك بارزاني كو حلويري بارگاه خود بارگاه دانا تا اخر ما شنغال او ربيع او زمار او ناوچه همه هاتنا آزاد کردن پاشی گریا و پاشی آخر نفر گریا بله اخي اگر دومان بسیار تبکم بجین شر داعش چه جوازی دیگه بود گل شر بجین کل سالت هفته و هشته و او شر کت دا بجدار و چه جوازی دیگه وان شر هبو خود جوازی که زور هبو وانه بلانه که گله که گبره بوی که حکومت امد لیره وقت زمان خو مفرزه بو که حکومت عراق دا شرکی اوی بو بری بهل شرکی خو کجی بو خینابی خو پقان نبه بو شرک بو که دولت عراق يعني حکومت عراق هاو پیمان خره لید دا دراقد ناد بس خوای و فرصت دال سدست سروکی يعني پیش برگی سینگلی گرته و وکی جناب سروکی بستورا دعشانش کاندو سرکتین میشه اگر موسل هزا پیشمرگی نبا آزاد نبود کرکوک هیچ از بخو حاضر بملکه دیوار ببینه پولان بو کرکوک نکرده دست داعش برای همه داعش بو از دیگه اكيد عم سپاسياتات كان بو في دافع دام بين نزاري كرمانجي يا هلا وسهلا سر صاحب بن سر صاحب زور سپاس ممنوني اللي بين نزاري كرمانجي او هنگو تدقل عقيل صالح فتحي بن بيبو حتى رجكاتي وتقل پیشمرگی که دی قهرمان ببینن بخیر و کردستانی شریعه آبادان بیتن